umuntu winjira hera. Haiko hii nyumba njo ya ajabu. Ntabwo ari inzu isanzwe. Nini inafanya hapa pao patakatifu? Kubera ko ibikorerwa hano ni ibyera. Haiko sababu ina mataa mazuri. Ntabwo ari uko hari amatara meza. Haiko kwa sababu tuko na vitu vizuri vya kuleta hewa. Ntabwo dufite hano ibikoresho byiza cyane. Hapa ni mahali patakatifu. Aha ni ahantu hera. Sababu Mungu ameleta mtu mtakatifu kuliongoza hili kanisa. Yahamagaye umuntu wera hano. Kumbuka ya kwamba wibuka yuko siku ya parapanda italia. Parapanda itakapolia, umunsi mandi zavuga, sio bote batakatifu tutanyakuliwa. Abera twese tuzahamagarwa. Mheshimiwa Bishop atanyakuliwa. Nyakubahwa Musenyeri nawe azahamagarwa. Ili jengo litabakia. Iri nzu izagumaha. Na wapagani watalimiliki. Kandi n'abisi bazayobora bazayitegeka. Hii jengo iko na samani. Iyi nzu ifite impamvu. Sababu nyinyi watakatifu mnakaa ndani. Kubera ko mwebwe abera ariho mwicara. Wakati tunakaa watakatifu hapa, igihe abera twicaye hano, hii maeneo yote inakuwa takatifu. Iyi nzu yose ibiyera. Niliona wakati wa corona. Yabonye igihe cyo muri corona. Kwetu Kongo. Iwabo muri Kongo. Bakatuambia msiingie hata makanisani. Baramubwiye ngo nimwigere mwinjira no musengero. Nikaelewa kumbi sio kanisa hili jengo. Aramubwira ngo kumbi yi ntabwo ari urusengero ahubwo ni inzu. Kanisa ni mimi na wewe. Itorero nije nawe. Hata nyumba yako kikaa ndani. Ndetse nubwo akicara mu nzu yawe, wewe ni kanisa. Wowe uri itorero. Ndio maana Yesu aliambia mitume, niyo mpamvu Yesu yabwiye abigishwa, kokote kwenye mtaweka miguu penu, aho muzakandagira n'ibirenge byanyu, bakibakaribisha pale, niba bayikaze, muache amani yangu pale, basigira amahoro yabo. Ukiona mtumishi wa Bwana nyumbani kwako, ubona umukozi w'Imana mu nzu yawe, elewa Mungu mzima anakuja nyumbani kwako. Umenye neza ko Imana ubwayo ije mu nzu yawe. Yesu anasema, Yesu aravuga, mwenye anabakatala nyie, ubanze mwebwe ananikataa mimi. Ukipinga mchungaji wako, unampinga Mungu wa mbinguni. Lakini nyote mlifika hapa jioni ya leo ni sababu mliamini Mungu wa Baba Bishop. Na jioni ya leo Mungu anasema, usiogope. Hata una matatizo, nubwo ufite ibibazo, usiogope. Ntutinye. Hata maadui wakuinukie, nubwo abanzi bagwagurukiye, usiogope. Ntutinye. Usiogope. Ntutinye. Mungu atakupigania. Imana izakurwanirira. Hata vizito viwepo, nubwo ibiremereye byaza, usiogope. Ntutinye. Musa Mungu anamwambia Mose, Imana inamubwira, mahali hapa ahanga ugeze ni patakatifu. Halera. Musa, vua viatu. Kwetura inkweto zawe. Unajua watu wengi wanapenda vitu vya Mungu. Ariko mumenye neza ko abantu benshi bakunda ibintu by'Imana, lakini abampende Mungu. Ariko ntago bakunda Imana. Wakiwatafuta kwa mambo ya kumwabudu Mungu, iyo bariho bashakisha abantu bo guhimbaza Imana, wanapotea, barahunga. Lakini kwa kutaka miujiza, ariko iyo bakeneye ibitangaza, wanakuwa tayari, baba biteguye. Mimi nilipofika mara ya kwanza kwa hili kanisa, ubwo yageraga inaha bwa mbere, niliongozwa na kijana wangu Jackson. Yayobowe n'umwana we Jackson. Ananiambia nitakuonesha kanisa. Aramubwira ngo nzakwereka itorero. Nilipokuwa Bukavu ananiambia, ubwo yarari Bukavu aramubwira, baba, data, nimeona kanisa sawa sawa na kanisa letu Kongo. Nabonye itorero rimeze neza nk'itorero ryacu ryo muri Kongo. Nimeona mchungaji, nabonye umushumba anayekuwa sawa sawa na mchungaji wetu Bukavu. Umeze nk'umushumba wacu n'ubundi Bukavu. Anayejaa roho wa Mungu. Uwuzuye umwuka w'Imana. Nilianza jua habari za Baba Bishop. Yamenye amakuru y'umushumba, na sijamuona bado. Ataramubona. Sababu pana mtu aliniambia habari za Baba. Kubera ko ari umuntu wamubwiye amakuru ye. Nguvu za Mungu zinazofungua watu. Kandi ayo makuru niyo abohora abantu. Na nilimwambia nitakuja mimi mwenyewe. Aramubwira ngo nje ubwanje nzaza. Na wakati nilifika siku ya kwanza, nilisikia uwezo wa Mungu katika hili kanisa. Asobanukirwa kandi yumva ubushobozi bw'Imana. Nilisikia uwepo wa Bwana mwa hili kanisa. Yumva Imana iri ahantu muri iri torero. Wamama wanajazwa Roho Mtakatifu. Abamama bari buzuye umwuka w'Imana. Wababa wanajazwa Roho Mtakatifu. Abapapa bari buzuye umwuka w'Imana. Waimbaji wanajaa mafuta ya Roho Mtakatifu. Bari buzuye amavuta y'umwuka w'Imana. Mama mchungaji mwenye kujaa Roho Mtakatifu. Umufasha w'umushumba ari yuzuye umwuka wera. Kuna ingine makanisa tunatembelea, hari ayandi matorero tujya dusura, unaangalia mke wa mchungaji, ukareba umufasha w'umushumba, unawaza ni mdogo yake na shetani, ukagira ngo ni murumuna wa Satani.
Lakini hapa restoration, ariko hano muri restoration muna mama ambaye anajaa Roho Mtakatifu. Ufite umubyeyi wauze Mwuka Wera. Ndio sababu mtumishi ana upako wa pekee. Niyo mpamvu mushumba afite cyangwa yasize amavuta y'umwihariko. Wakati unapokuwa na mwanamke mwenye kujua kupiga magoti kuomba, iyo wabonye umufasha wuzuye imbaraga z'Umwuka Wera, una heri katika maisha ya huduma. Kandi akabapfuka magasenga uba wana. Upige mjakazi wa Bwana mikono tafadhali. Niyo mpamvu tugomba kubera Imana mashi. Sifa kwa Bwana. Icyubahiro cy'Imana. Musa anasikiliza sauti. Mose yumva ijwi. Mungu anamwambia, Imana iramubwira, mimi ni Mungu wa baba zako. Njyewe ndi Imana